Ngiyalibonga igama likaJesu. Ningakhululeka nihlale phansi bazalwane. Ngivumeleni ngibingelele ebusuku ubuholi bebandla ngokuyindawo uNkulunkulu anibeke kuzo nangokubiza uNkulunkulu anibize ngalo. Ngibingelele kwabadala nabancane. Ngibingelele egameni likaJesu Kristu inkosi yethu. Bazalwane ngiyanibingelela. Ngibingelele egameni likaJesu Kristu inkosi. Akusafani ngiyanibingelela ngiyazi ukuthi nikhathele nani kodwa ke ngeke ke bazalwane ngicela ukunibingelela egama likaJesu. Akukho right bazalwane ngicela ukunibingelela egama likaJesu. Haleluya. Likhulu bazalwane uthi umhlabeleli lavela ezulwini limnandi kithi sonke. Likhulu igama likaJesu. Uma wena igama likaJesu lithatha kancane emhlabeni, igama likaJesu likhulu. Igama likaJesu likhulu. iBhayibheli lithi uNkulunkulu sewalenza laba likhulu igama lakhe. Makuthiwa ubingelelwa egameni likaJesu, ubingelelwa egameni elikhulu. Likhulu lelo gama. Uma ehla ntombazana wami la ihlabelela uthi abayokhuleka kulo bayosindiswa ngoba likhulu. Alisayukuvela elinye. Likhulu bazalwane, liyahlonishwa ezulwini. Liyahlonishwa uJesu kubo. Jesu kubo uyahlonishwa. Likhulu igama lakhe. Ngiyanibingelela. Nginibingelela egameni likaYeshua inkosi. iBhayibheli lithi selaba likhulu kunele ingelosi. Likhulu igama lakhe. Igama lakhe likhulu. Igama lakhe likhulu. Igama lakhe likhulu labantu ezonweni. Igama lakhe liphulukisa abantu ezifeni. Igama lakhe likhulu. Nginibingelela egameni likaYeshua. Selaba likhulu. iBhayibheli lithi uNkulunkulu waliphakamisa walenza laba likhulu. Wayisetha amadolo awabasemhlabeni nawabasezulwini nabangaphansi komhlaba ayoguqa khuleke kulo. Likhulu igama lakhe. Likhulu igama lakhe. iBhayibheli encwadini yaSambulo lithi wasithengela uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli wathenga uNkulunkulu ukuba uNkulunkulu abe wabantu. Lithi wathenga abantu ukuba abantu babe abakaNkulunkulu. Bese lithi iBhayibheli ngenxa yalokho uNkulunkulu useyoba owabantu njalo. Likhulu igama lakhe. Likhulu igama lakhe. Likhulu. 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 Likhulu igama lakhe. Jesus. Ngiyakubingelela. Uma lithintwa izulu liyanyakaza kanti isihogo naso asithuli ngoba likhulu igama lakhe. Uma silibiza, uma beselingaliqonda igama lakhe, uthi uPaul waseThasu ukuba ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe
uma besingaqonda amandla obukhulu balo bekungeke sibabeke izandla bebiyothi mabefika phakathi kwethu simemeza igama lakhe sithi likhulu lelo gama sithi lelo gama likhulu sithi lelo gama likhulu sithi likhulu igama lakhe masithi likhulu lona amadimoni ayathuthumela uLucifer usungezelwa ikhanda ngoba likhulu igama lakhe ake nginamezele aPentecost ebusuku ukuthi likhulu igama lakhe ngicela ukusho phakathi kwenu ukuthi likhulu igama lakhe likhulu ngaphezu kwamagama onke likhulu igama lakhe ake ngithi nje ebusuku likhulu igama lakhe salaba likhulu igama lakhe likhulu ake ngithi igama lakhe wena ungathi kuloseduze kwakho likhulu sengisho kuloseduze kwakho cela uthi kuye likhulu hawu laze lalikhulu igama hawu laze lalikhulu igama hawu laze lalikhulu igama awulikhulu uNkulunkulu likhulu kunelika Lucifer awulikhulu ngaphezu kwamagama amadimoni likhulu igama lakhe likhulu ngaphezu kwamagama abanye uNkulunkulu awulikhulu igama lakhe ngaphezu kwamagama ezangoma likhulu yilo likhulu yilo alikhulu likhulu lona likhulu igama lakhe awu lalikhulu hawu lalikhulu hawu lalikhulu 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 likhulu igama lakhe likhulu 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 igama lakhe likhulu igama lakhe likhulu igama lakhe likhulu igama lakhe linamandla igama lakhe likhulu ukunesayensi likhulu igama lakhe ngaphezu kwesayensi likhulu igama lakhe lenza izinto ethi isayensi ngeke sazeke kodwa awulaze likhulu igama likhulu ngicela uthi kuloseduze wakho hayi likhulu yabona nje ngiyalimemezela ngithi mina likhulu shoba ngilimemezela uyangizwa umkhathi ngithi mina likhulu 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 uthi uSolomoni liwumbhoshongo mayithi likhulu athi liwumbhoshongo onamandla asho igama lakhe athi likhulu athi liwumbhoshongo athi obalekela kulo uyalondeka kulo mahasa yini nasiya hayi bazalwane hayi bafowethu hayi bafowethu hayi bafowethu bafowethu likhulu likhulu uthi uSolomoni obalekela kulo uyalondeka aphile likhulu likhulu ithi mbongi ithi limnandi ligcwele enhlizweni likhulu bazalwane ithi limnandi ligcwele enhlizweni ithi hlengiwe limnandi lelizwi ithi hlengiwe ngegazi lemfana ithi hlengiwe ngenziwa umntwana likhulu 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 thatha lento ethi likhulu
obhekene nayo likhulu igama lakhe. Ukunalento obhekene nayo awungayibabazi lento obhekene nayo, babaza ubukhulu begama lakhe. Cala lento obhekene nayo, ungakhulumi ngayo, cela uyiyeke. Khuluma uthi likhulu lavela ezulwini. Oh uNkulunkulu, hawulazela likhulu, limenyezelwa yengelosi uGabriel. Ubifika nje izolimemezela entombazaneni uMaria, ithi uyoqanjwa igama, ithi uyoqanjwa. Mayisafika nje ilimemezela, ithi intombi yokhulelwa, okhulelwa intombi, uzokwenzeka imhlolo, uzokhulelwa intombi. Bese ikhipha isimemezelo, ithi kuJosepha yoqanjwa igama, kuthiwa uYesu igama lakhe. Bise ithi ingelosi, ngoba uye. Awutshelela oseduze kwakho uthi ngoba uye. Kusho ingelosi ithi ngoba uye. Ayaniswa thani uye, awuthi uye thani uye, awuthi uye. Azosindisa abantu ezonweni zabo. Likhulu lisindisa abantu ezonweni zabo. Ngicela usho kokugcina, thani likhulu. No. Awusho kahle, awusho kahle. Pentecost imvuselelo yokugcina bafowethu, sesiyahamba. Awulimemeze udabuka umkhathi, awumemeze nje udabula umkhathi, umemeze kunyakaza ama-Satanist, umemeze kunyakaza ama-principalities, ulimemeze kunyakaza izikhulu, ulimemeze umkhathi uvuleke, umemeze uthi likhulu.
Oh, Jesus. Hallelujah. Hey, Shananaya. Thank you, Jesus. Oh, yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Oh, hallelujah. Ela Shantalamaya say. Woo! Thank you, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Bayategue. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Bayategosekwele. Oh, Jesus. Woo. Ela Shantalakasi. Ela Shintamayani. Thank you, Jesus. All right. All right. All right. Okay. 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 Bazalwane. Khulu Jesu. Jesu. Khulu. Bazalwane. Bafethu. Khulu Jesu. Bafethu. Khulu Jesu. Khulu. Khulu Jesu. Bafethu. Khulu. Uyena omkhulu. Uyena omkhulu. Uyena omkhulu. Uyena omkhulu. Bafundisi. Uhambe wahamba. Mawungena emabandleni abamakhulu amadoda. Kodwa ngicela ukumemezela Pentecost. Bafethu uyena omkhulu. Bafethu. Uyena omkhulu. Uyena omkhulu. Akhulu bafethu. Bahla abantu bakaNkulunkulu siyabathanda. Kodwa bafethu mkhulu. Mkhulu. Siyaba appreciate. Siyabonga umsebenzi uNkulunkulu awenza ngabo. Kodwa bafethu mkhulu Jesu. Engabikho indoda ezoba nkulu imsithe. Ngoba mkhulu yena. Mkhulu yena. Mkhulu yena. Mkhulu yena. Mkhulu yena. Akabikho umuntu abafika abantu bavimbeke kuye bangayiboni inkosi. Ngoba uye. Ngoba uye. Ithi ngelosi igama lakhe yotho uyashuwa. Ngoba uye. Akakho munye futhi. Akakho munye futhi. Akakho munye. Alikhe elinye igama. Uyena omkhulu. Uyena omkhulu. Jesu bazalwane
umenyakaza esulwini idalwa zonke siyaphakama ngoba yena mkhulu. Uma uJesu enyakaza kubo isingelosi, amakherubhi, amaserafi kuyanyakazwa kubo ngoba mkhulu yena. uJesu bazalwane umthetho wakhe sengiyaqeda ke, ngiyaqeda nje manje. Ishuyeziwe mina sengiyaqeda. Yazi ukuthi iBhayibheli likhuluma nje ngomuntu, indoda. Lithi iBhayibheli indoda ezeleyo enabantwana. Lithi iBhayibheli labo bantwana kuleyo ndoda bafana nemicibisholo esandleni seqhawe. Just a ordinary man. Ukubuyezwa ngabe uthi Thandaza uvale Bishop Ngizwile. Lithi iBhayibheli indoda ezeleyo enabantwana. Lithi labo bantwana kuyo bafana nemicibisholo esandleni seqhawe. Lithi leyo ndoda ayesabi. Indoda nje ordinary man enabantwana. Lithi iBhayibheli ayesabi. Aningizwa abaPentecost bafowethu ngeke kulunge ngoba ngiyavala. Lithi iBhayibheli Bishop emaphambi kwezitha zayo emasangweni hayi ukuthi babungema yethembe ukuthi yona izolwa kodwa ngoba izele. Ngizwile bafu into eyenza ngesabi ukuthi yona izele. Bafowethu uzele uNkulunkulu. Bafowethu uNkulunkulu wenze njani? Uzele uNkulunkulu. Yindaba kube nje uNkulunkulu uzele ngoba uNkulunkulu uzele. Yindaba kube nje emhlabeni kanti uNkulunkulu uzele. Bazalwane, uNkulunkulu uzele nina. Ngicela ningifundele 1 John chapter 5. 1 John chapter 5. Ukhona umuntu ongangifundela verse 4. Khona umuntu ongangifundela 1 John. Jesus. Labo John abancane abayiziqephu ngapha egcineni kweBhayibheli. Chapter 5 Hallelujah. verse 4. 1 John chapter 5 verse 4. Ufundeka kanjena. Ngokuba konke okuzelwe nguNkulunkulu kuyalinqoba izwe. Lokhu kuyinqobo enqobe izwe ukukholwa kwethu. Uyabona nje lokhu ukuthi lokhu kuyinqobo.
laba abanye ke abafundisi abancane boshumayela ngakho. Mina ngiyaphana mina ngeyintshumayelo bazalwane. Ngiphe laba abancane. Laba bathatha intshumayelo abagugulayo. Ngoba mina ngithatha ezulwini. Bese ngiyabapha. Hambe ushumayela. Ngithi mina konke obheke nje ukezwe. Ngithi mina konke okungaki noma kufushane noma kude noma kwisidudla noma kwisilenda konke uma kunjani hayi ngoba kusonto ePentecost hayi ngoba akulinqobi izwe ngoba kusonto ePentecost anginizwa andi akulinqobi ngoba kwase African Gospel akulinqotshiswa yilokho kodwa konke okuzelwe uNkulunkulu kuyalinqobiswa alinqotshwa zikhweba zamadoda linqotshwa ukuzalwa uNkulunkulu. Yingakho emsebenzini kaNkulunkulu uma sesifika obizweni ayikho into yegender ngoba asizukusebenzisa amabele la sizosebenzisa ukuthi sizelwe kusebenza ulibo lokuzalwa uye asisebenzi ngokushefa nongashefi sisebenzisa ukuthi uzelwe mawuke wazalwa uzalwa uNkulunkulu usukuma uxosha amadimoni noma intombazane encane uma amadimoni ekubona athuswa ukuthi nangu umuntu khona abantu abahlonishelwa ukuthi uzalwa ubani khona abantu abahlonishelwa ukuthi uzalwaphi mayingangena nje ama-princess la kaMhlokombane embethingwe wonke umuntu ufuneka shift ngoba nanku ama-princess engena ngomnyango yini indaba azelwe lento yokuzalwa lithi iBhayibheli weza kokwakhe kodwa bakhe abamamukelanga
bese lithi kodwa bobangaki abamenzeshani banani wabapha amandla wabapha bonke wabanikeza authority wabanikeza igunya akuwona amandla akuphatha ihlangu namkhonto kodwa igunya alithi ngegama lami nokhipha amadimoni ngegama lami ngoba nina senziwe njani bafowethu sizalwa uNkulunkulu lento kuzalwa uNkulunkulu yasinqobisa lento yokuzalwa uNkulunkulu ngixoxele indaba ngithandaza enye ingane zami yentombazana ishawe stroke yase Eastern Cape bese bengifonela bathi umntanakho usesibhedlela shawe stroke sandla sinamathela emzimbeni bese ngithandaza uNkulunkulu ngenze njani athi hamba uye kuye ufike umphilise bese ngithi uNkulunkulu anginayo imali ngangakabi nayo imali uNkulunkulu anginayo imali athi uNkulunkulu hamba uyomphilisa bese ngiyageza ngiyapheka uhambo luthi angiye e-airport kodwa imali anginayo ngithi umfana ngicela uyongibeka e-airport mangifika e-airport ngifike ngihlale phansi ngithi weNkulunkulu sengila e-airport ngicela usheshise iyodwa iflight emthatha angizokujika la ngoba uthe wena angiye Eastern Cape eCalifornia tip angena imali ye-flight ngathi ubone ke uNkulunkulu uthembekile ngathenga ithikithi ngangena eflightini ngafika emthatha ngagibela imoto eya eSikisiki ngafika eSikisiki ebusuku kuba uhambo olude ngafika ebusuku ngathi ngicela ukuya esibhedlela kwathiwa u9 ebusuku ngeke bakuvulele ngathi ngicela ningihambise esibhedlela akuyona into yenu le ekaNkulunkulu mangifika esibhedlela ngathi ngicela ningivulele ngifuna ukubona ingane yami la ngaphakathi ngizothandaza ngithunywe uNkulunkulu yathi phoyisa kusebusuku ngathi ngicela ungifonelele in charge ongaphakathi wamfonela ngathi manje lana ngithunywe uNkulunkulu ngiphuma eGoli uma lo muntu engafa angisenalo icala losala nawe wayesethi nikeza security phone vulela loyo muntu bese ngifika esibhedlela bafowethu aze abaningi amandla eniwavaleleyo engawasebenzisi aze amaningi amandla ngifika esibhedlela ngithandazela sengithi uNkulunkulu sengithandazile ukuthi usashwabene angingeni kuleyo uthe wena ngizomphilisa sengihamba ngiyophumula ngoba ngikhathele ngihambe ngiyophumula ngivuke ngakusasa ekuseni ngibuyela esibhedlela ngithi bengicela ningiboleke yena bathi uya kwi-operation yenhliziyo ngithi ngicela nimhambise seningiboleke yena u2 days cela ninginike ngisayine bese ngiphume naye eShwabeni afakwe emotweni siyekhaya bemezela umthandazo makhulu asondelani siyathandaza sondela makhulu
uzwe memeza ethi mama eqhuma ngiphilile mama ngiphilile ngizothi kuwe leyo nto ayikho kimi kodwa konke okuzelwe kuNkulunkulu wesiyaphila nangakusasa sakhonza ngambuyisela esibhedlela kufika nomuntu oyihambelayo afike benza ama-test bathi ungathi inhliziyo ke manje ye-teenager bathi ureverse yonke into yabuyela emuva bathi kwenzekeni ngithi uNkulunkulu bese bethi sicela ukuthandazela esibhedlela ngingena esibhedlela ngithandazela abantu kuyiwodi aye kuyo kwendlulwa yonke impede ngoba abaphilisa uNkulunkulu abantu badischarge mangiyophuma ngomnyango esibhedlela babengilanda bethi buya khona omunye ucela umthandazo ubuya khona omunye ngashonelwa ilanga esibhedlela ngithandazela abantu lalelani basalwane nizelwe nizelwe nina last year in 2024 23 ngithi ngiyambuka ngithi awukele wangaba muhle kwenze njani uthe uma hlaselwe icancer ikwi stage 3 angikho right sengithi kulungile ke sisibeke ifoni kanjalo ngithandaza bese ngiyathandaza mangiqeda ukuthandaza ngithi usophilile waphila waba clean kwi-cancer watestwa wathiwa unalutho into ke ezonibulala ukungakholwa uNkulunkulu usazenza izinto sengifuna ukuthandaza kodwa bengizonikhumbuza ukuthi nizelwe nini uyasengicela ukuxoxela wedwa nje sibayeke bonke abantu labagcwele la elder sister yalomuntu engimthandazelayo usister esibhedlela eBizana ufika uhlala phambi kwami umuntu discouraged uthi uyazi mina ngiyamiskhera sekuchitheka abantwana abawu4 uma nje ngifika ku4 months odokotela benze yonke into kusho kusisister omkhulu ophethe iBizana ngikhathele ngaleso sikhathi lo muntu ngamthandazela ngihleli phansi ngoba akufanele sijuluke uJesu wajuluka madoda bakhona abantu bezwa asengazabalazi madoda engazikuthinta iphume emandleni ethu uJesu lithi iBhayibheli wajuluka ithukuthuku sase saphenduka igazi for lento mina angikwazi ukujuluka ngijulukela ukuthi kuphila umuntu ayijulukelwa baba ayiphume emandleni nami lo yasisi dokotela ngamthandazela ngikhathele ngathi kuyasondeza isitulo empedeni wasondeza isitulo ngabeka isandla ngathi uma usuka la uzokhulelwa ingane uzoyithola ngesikhathi sayo akube njengezwi likaNkulunkulu hayi ngenye indlela egameni lika Jesu sekwenzekile ngicela ukholwe akuphumi kimi after 2 months ngathola icall ethi ma I'm pregnant ngathi good mighty 4 months ngathola icall ethi ma ngesaba ngathi ungesabi wathi ngesaba sekufika lesikhathi engichitha ngaso ngathi uzuchithakelwa ungesabi ngathi ungaphinde ungifonele uzutete ngangitshali ukwesaba
mhla itetile wangifonela wathi ifikile insizwa yakho ngicela uyiphi igama konke ukuzelwe uNkulunkulu kuyanqobizwa ukhona yini umuntu okholwayo ukuthi okungenzeki kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka khona yini umuntu okholwayo ukuthi okungenzeki kubantu kuNkulunkulu sasehlisa istandard sethu sasibeka phansi saphelelwa ukukholwa ukuthi siyinzalo kaNkulunkulu ngiyanizwa ukuthi nilikhuni ngiyanizwa ukuthi nilikhuni ukureceive into ethi ayikho into emehlulayo uNkulunkulu uzoba isigqila uma ungakholwa ukuthi ayikho into angeke ayenze mhlawumbe uyedwa lo muntu kofuna ngithandazele yena ngeke ngoba nina abanye nilikhulu kakhulu mhlawumbe uyedwa lo muntu engithunywe kuye kulobu busuku uzofuna ngithandazele yena yedwa nginiyeke nina abanye ngithi mina niyinzalo kaNkulunkulu Bishop iBhayibheli lithi uNkulunkulu wadabula izwe nezulu ngezwi bese lithi iBhayibheli amandla okuphila nawokufa asolimini lwakho uma wena ukhuluma ukweswela uzokweswela uzufe uma ukhuluma ukweswela uyofela ku2 room sifela kuma-triple story ngoba sibizo kungekho njengokukhona ngoba siyinzalo kaNkulunkulu akuphume ikhwepheni kuphuma kuye siyizindlalifa zombuso uma iBhayibheli lithi uIsrayeli wamlimitha uNkulunkulu bathi uNkulunkulu noma emkhulu kodwa le ayiqalile yokusikhipha eGibhithe izomehlula le yonto yababulalela ehlane lalela ayikho into angeke ayenze uNkulunkulu siyinzalo kaNkulunkulu sikhuluma kumnyama mina nje ngimfuna umuntu ongikhulumisa usizi mina language ethi anginayo imali angikhulumi language ungakholwa ma ingekho ngithi I'm fully loaded ma account onke ayachichiwe ngoba ngikhuluma ngiphambane nesimo siyinzalo kaNkulunkulu ma kugulwa ngithi kuyaphilwa ngoba uphila uKristu ngoba siyinzalo kaNkulunkulu njalo ngiphambana nama-storms mali duma liza ngakimi ngiphambana nalo ngibhekele ngoba siyinzalo kaNkulunkulu ngicela umtrayo uNkulunkulu mhlambe ke try lo wami mhlambe zama lo wami ngoba lo uNkulunkulu engimkholwayo ayikho into emhlulayo nizelwe
nigcwale ngezwi lomlomo wenu. Angithi mina kwasengudwini ngesikhathi sengizelwe ngacenta indlela enkulu ekhaya kwakuhanjwa ngendlela encane yenyawo ngacenta umgwaqo bathi wani ngathi wemoto bathi zophuma phi ngathi yothengwa yimi bathi kanjani ngathi la ekhaya kuyoqala ngami ukuthi kube khona umuntu odrive imoto kuzokwenzeka waqala ngami ngihlangena nayo ngangibuza ukuthi yini le ngathi yini kini kusolimini lwakho wena uzelwe uNkulunkulu khuluma bizo kungekho awubafowethu sinzalo kaSara sizalwa isalukwazi sizizale ekugugeni sinzalo kaAbrahama sizalwa iqhagu selithothobele sinzalo kaNkulunkulu ayikho into angeke yenze sizalwe ngicela lo muntu ufuna ngimthandazele cela yena yedwa thandazele yena ngimiyeke ayikho into angeke ayenze uNkulunkulu ngicela yena yedwa ngithandazele yena khona umuntu walento umuntu walento yikinto sithandazo eyenze umlola sithandazo eyenze umlola uma sithandaza thandazo eyenze umhlola ayikho into angeke ayenze uNkulunkulu ayikho into khulutho lalelani bafowethu nisebe uNkulunkulu nisalo uNkulunkulu uNkulunkulu ukhipha ingelosi ziye emakhampanini owathumela kuwo kulawo makhampani ama-CV akho zifike ziwakhiphe emqonyeni la i-CV yalahlwa khona zibeke phambi kwama-CEO phambi kwama-director ingelosi ngoba yikho into emehlulayo uNkulunkulu ningabuyele emuva nezimo uJesu eshilo wathi nina nonke enisindwayo nenikhatheleyo wozani kimi kiniphumuze ningabuyela emuva nisindwa kunamandla akhona kuleli tende amandla akhululayo amandla aphilisayo amandla restorayo abuyisela iminyaka eyadliwa isikhonyane amandla avela ezulwini avula ibeletho zenyumba khona amandla
khona amandla. Uyakholwa yini? Uyakholwa? Uyakholwa yini? Uyakholwa yini? Uyakholwa yini? Uyakholwa yini? Ayikho into angeke yenze uNkulunkulu. Ayikho into ebehlulayo uNkulunkulu. Ngibamba ama-testimony amakhulu kakhulu. Ohambeni lwami noNkulunkulu sangibona izinto ezithusayo ezenziwa uNkulunkulu. Inkinga yami zifuna abantu abakholwayo ngihlale nabo phansi ngibaxoxele. Aningizwa? Hayi abazalwane abasindisiwe. Kuyenzeka umuntu abamzalwane asindiswe kodwa angabi nakho ukholo. Lezi zinto engibonile waqala inamba kumamngema uthi mina mambishop ngifuna ukuzwa bishop ukuthi lo muntu wesifazane umbone kanjani kanti yena uNkulunkulu. Mina ngokuxoxela mina ngiyaxoxa ngezinto ezenziwa uNkulunkulu bese umuntu ephalaza kuphuma into ayidlile ngingamdudulanga ngidudulani mina ngiyaxoxa ngithi mina ngwabonile amandla kaNkulunkulu aphenduka umuntu aphalaze kuphuma into. Uyakholwa yini wena? Uyakholwa yini wena? Uleli alizwe ngifuna ukuthandaza uma bezwe ukuthi na uNkulunkulu enza izinto. Kwafika inkosikazi yathi umyeni wami saneminyaka ewu-12 wahamba uhlala kuleya village nentombazane ethile. Ngabuza ukuthi akholwa uthi akushiye ekhaya. Wathi khona. Ngathi ngilethele kodwa waletha igolf shirt ebomvu. Ngathi uNkulunkulu le ndoda cela ibuye akwenzeke egameni likaJesu. Ngathi thatha lesikipha ubuyele ekhaya. Ngakusasa ekuseni ngo-8 lo mama wamemeza ephuma kwakhe eza la ngihleli khona athi kanti kwenze njani? Unjani lo muntu ofikelana nangu baba weingane zami neimpahla igolifeni ubuyile ayikho into. Ngicela ukukholwa ukuthi laba bantu ababili laba bala phambili bayakholwa. Kuba uma bekholwa uyongixoxela uBishop Ngema athi kunama testimony ezinto ezenziwa uNkulunkulu. Awudingi izinto eziningi. Kholwa. Mawukholwa cela phakamise izandla mawunazo. Mawukholwa uma izandla unazo cela uyiphakamise zombili bese uvula inhliziyo. Cela uvula inhliziyo. Ibandla lonke limi ngenyawo. Just to pray and support laba bantu. Cha mina angenzi imangaliso. Mina ngiyakholwa. Ngiyakholwa. Ngicela wena ukholwa.
kholelwa lolu daba olulethile cela ukholelwe lolu daba olulethileyo noma ungakhuluma ngenhliziyo uzokuzwa uNkulunkulu noma ungamhlebela uzozwa lolu daba olulethile ngicela ukholwe ukuthi luyalunga manje ebusuku noma olwengane noma awubafowethu noma lomzukulu ngicela ukholwe bona uNkulunkulu akhulula abantu ngibona uNkulunkulu ehlangabeza abantu eyinkingeni akekeni kwabo ngicela ukholwe uphambane nama-report odokotela athi awunayo inzalo doesn't matter unayo uNkulunkulu ngicela ukholwe sesingathandaza ngicela ukholwe awuNkulunkulu naba abantu bakho ngicela uvule umlomo wakho hlabela uNkulunkulu awuNkulunkulu naba abantu bakho bese kuwe cela ukholwe cela umhlebele ukholwe cela umhlebele ukholwe kuyenzeka liyenza izulu uyenza uNkulunkulu bese kuwe ngicela ukholwe uyenza uNkulunkulu uyenzeka khona manje uyenza uNkulunkulu okuyenzeka kubantu kuyenzeka nalizulu likuhlangabeza likhongozela inyembezi zakho lilalela udaba lwakho nangengena kwakho uyenza ngapha uyenza uNkulunkulu cela umtshele bafowethu ninzalo yakhe ngeke unizale ngeke bafundisi yalulala izandla izalulala kubo la enkhona just rations kholwani bafowethu liyalungisa izulu kholwani liyalungisa nizelwe uye senenzele awu Jesu uNkulunkulu thandaza kalukhamba phakathi kwenu thandaza kalukhamba nje thandaza kalukhamba thandaza uyenza uNkulunkulu thandaza uyenza njalo uyenza uNkulunkulu
uyenza njalo kana ukuhamba phakathi kwenu uyenza njalo uyenza thandaza thandaza uyenza 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 kana ukuhamba la kana ukuhamba la kana ukuhamba la uyenza uNkulunkulu kana ukuhamba la uyenza uNkulunkulu kana ukuhamba la uyenza uyenza uvumelane ngikhule uvumelane ngikhule kana thandaza thandaza kana ningivumele ngikhule la ngithi uyenza thandaza uyenza kholwa kholwa alukwedlula 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 uyenza njalo uyenza kholwa sama sama uyenza uyenza alukwedlula uyenza uNkulunkulu bafowethu uyenza uyenza ayikho into angekayenza alukujabula phakathi kwenu uyenza uNkulunkulu alukujabula phakathi kwenu uyenza uNkulunkulu alanithuthuzeke uyenza uNkulunkulu yakaniyeke alungena lapho uyenza 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 njalo thandaza 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 alukuhamba la uyenza yadlula uyenza uphisi uyenza 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 ngicela ngikholwe uyenza mfowethu uyenza uNkulunkulu uyenza uyenza ngikholwe ngicela isibani se-faith kimi ngicela ngikholwe ayikho into angeke yenze ayikho into angeke yenze ngicela ngikholwe ngicela ngikholwe ngicela ngikholwe uyenza uNkulunkulu uyenza uNkulunkulu uyenza busuku ayikho into angeke yenze ayikho into amehlulayo ngicela sikholwe ngicela sikholwe uyenza uNkulunkulu uyenza mntaka baba uyenza uNkulunkulu ngicela sokhela ukholwa ngicela sihlanganise ukholwa okwami nokwakho uyenza uNkulunkulu uyenza bafowethu nizelwe nina nizelwe uye nizelwe uye nizelwe uye nizelwe uye nizelwe uye nizelwe uye Ululele uphinde ngife ulula ayikho into emehlulayo uNkulunkulu just have faith to him
into emehlulayo ayikho into kumele ngibafotho nqamle phakathi kwenu ngimemezele ukuthi ayikho into emehlulayo wami ayikho into emehlulayo uNkulunkulu ayikho into angekayenze uNkulunkulu lani bafowethu kulula kulula sengiqedile bishop cela nikholwe nihambe nezwi kholwa nihambe nethemba elithi ngeke ngiyeke bishop cela uthandaze mama cela uthandaze Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha siyabonga Baba ukuthi nguwe omkhulu ehlotsheni ngoba nguwe owenza umsebenzi empilweni zabantwana bakho sekhulekiwe Nkosi siyakholwa Nqobise uNkulunkulu othongcwele umuhle uNkulunkulu othongcwele siyabonga Jehova Jireh siyabonga Jehova El Shaddai siyabonga Jehova Nisi siyabonga Jehova Elohim siyabonga wena odabulile amazulu ukuba ubukhona bakho bube phakathi kwethu siyabonga Nkosi othongcwele isabelo sinikeze sona namhlanje we are prophesying siyabajoyina ibandla labaprofethi siprofetha ukukhima empilweni zethu siprofetha ukukhima kuma-finances zethu siprofetha ukukhima ekusindisweni kwemphefumulo siphambezela ukukhima kwi-stability in the families simemezela ukukhima ekukholweni izwi lakho Baba ngegama likaJesu siyamukela Nkosi siyamukela konke okuhle okuvela kuwe osihlelele khona manje naphakade siyazi Baba izinto zingalwa nathi kepha ziyakusahlula ngoba wena wawusenze kwasemaphakadeni wasenzela ukuba sibe ngabanqobi in the name of Jesus hallelujah Jesus akenime bazalwane akenime sikwi-overflow Bishop ngeke kulunge ngihambe ngike ngahamba dokotela kwi-dry season mina ngikhulisa isizwe abafowethu
bangishiya nenqwaba ey'ngane baqotshwa isifo umbulalazi ufika ezweni bahamba odadewethu bahamba nabayeni babo sala ngikhulisa isizwe ngabafundisa baba neziqu ngasitaka nabo endlini bangasebenza njengoba ngivutha ngishumayela nginje ngathi uNkulunkulu ngiyaxolela mina futhi lento ngisezikuyithandazela uzobona sikuyi overflow wangila uNkulunkulu mayiqashwe ingane zami zaqashwa zonke zonke nginanembisi khona abanye ngangithayi wena hlala ukhathele umuzi eminye imizimanje angazi sokhatha ubani bonke abantu baqashiwe basemsebenzini bayasebenza hawu sikwi overflow nangu uNkulunkulu enza bishop sikwi overflow wathi uNkulunkulu ekhuluma eminyakeni ekude wathi ngizokwenzela izinto ngo-2005 ngoJuni 2025 thank you 2025 ngoJuni ngathi ngoba ngigugile ngoba nginjani ngo-2025 ngeke ngayisho le limi kanje ibandla u-2025 wathi muqala ngathi hawu konje uNkulunkulu ukhulumile ngase ngibiza isigungu esithile ngathi ngicela siye ku-fasting 21 days sihlangabeza izinto athi uNkulunkulu uzosenza phela siyayihlangabeza izinto ezweni lomthandazo sangena masithi siyangena hawu isibusiso siyachitheka sichithekela ebandleni angithi niyazi ukuthi akekho umuntu oqashwayo engabrayibhanga imisebenzi iyathengwa uyafunda umuntu abe ne-degree yakwa-teaching angafundisi kufuneka abe no-50,000 wokuthenga iposta bafowethu sikwi-overflow ingane yami eyayisidelile ukuthi iyoke ifundise yathi mangicela ubukela ngithi yini yathi appointment letter ngisho kwani lokho umntanami yathi ngibizwe ama-respect kwathiwa nasi isikole sakho nangu principal wakho nasi ifundo yozenzisa ngithi unga-aplayanga yathi ngingasa-aplayanga ma ungabrayibhanga sikuyi-overflow awu sikuyi-overflow bakithi hayibo uNkulunkulu wenzani manje qhamuka omunye athi bishop njengoba uhlala wenza inkonzo leli tende leli elakho noma uyaliqasha ngithi ngiyaliqasha asho last month ngoJuni athi nini enye inkonzo ngithi end of July athi ngizolithenga itende athi uNkulunkulu izini lezinto ngenza zona sikwi-overflow ngiphampa ifaith yenu sikwi-overflow hayi ukuthi lisazo sokhonzela kulo ngeyi-25 26 27 limile ngudwini liyashumayela lithengiwe ngemali enkulu angilikhokhele sikwi-overflow eye hayi bo sikwi-overflow angithanga udwini kusamakhaya amanzi awekho bese kufika umuntu athi bishop khonza kanjani ngithi siyahlupheka
masipala akafuni ngisho ukuletha awefaterikali awathele koJojo athi kulungile ngizoletha ibhoholi sekuyi-overflow njengoba ngikhuluma nawe ayaphuphuma engudwini ibedrilwa kuthanga izolo aqhuma phakathi namabili ayaphuphuma sekuyi-overflow. Just have faith. God is doing wonders. Niyakholwa cela ukuniyeka sekukuningi kakhulu izinto engizibonayo zenziwa uNkulunkulu. Bishop sengahlabelela ngithi ungithathe down ngelutho wangibeka high wangenza umuntu. Uma uthi Bishop njengoba ngilanje ngiyasebenza ngithe ngifika mina ngichecka in lapho ngiphukele khona kwangena ama calls athi eMandeni asiholile igrant singolayini abade ngathi ngiphuthumani ngayithombe ngikhulume ngoba uNkulunkulu wenza umhlola okuthatha lento yimi yasengudwini wayibeka ku nationally ukuba iyokhulumela abantu. uNkulunkulu ulanda into nje ekhuluma isiZulu eParliament, into vele ikhuluma isiZulu esizoziwa abantu bayo abavota lapha phansi. Ibuze mina nje ngiyangena ngesibhedlela ama queues amade ngene home affairs thatha ithombe ufuna abaphathi ngibuza ukuthi ngifika nini lina la athi umuntu ngifike ngo3 ngithi kumphathi ozala benzani laba bantu la bahlaleleni la awunyakazi ngani lo layini. Uyenza uNkulunkulu, uyenza uNkulunkulu. Thatha into engelutho ezoba nenimba ne-feeling nobuhlungu bomuntu akubeke lapho uNkulunkulu athi khulumela abantu. Buyelana endaweni zenu nikholwe, nikholwe. Ake nginizwe nithi ngiyakholwa. Jesus Christ niyakholwa. Ningasho yini bazalwane nithi ngiyakholwa manje ngihlushwa yini? Ake nisho ngiyayivala. Ngiyakholwa. Awu Jesu uNkulunkulu.